ба номи худованди бахшанда ва бениҳоят меҳрубон, дӯстон ва бародарони азиз, хоб бисёри баъд як масъалае ки як доғи рӯзае ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ, яъне махсус ҳами ютуб, ҳами имина ютубда бениҳоят баҳс ҷанг бисёр ҳами воймаву гапҳои зиёдӣ рафтаистай оиди як бозии стар, яъне ки инаи бозии инаи худозадаи беэмони беномуз. این آدم یک بازی را کسی یک پیشنهادش میکنه، تکلیفش میکنه، یک مقصد همکاری یعنی مقصد پارتنری میکنن، یک بازی را میکشوین یعنی باگم شبکه‌های اینترنتی خاطی هم شبکه‌های اجتماعی خاطی کار پیشنهادش میکنه. این لعنتی خدازاده ای همه مردمی همین آسان فریبخور این مردمی تاجیک این لعنتی در روده گرفت مردمی تاجیک در بین انداخته مردم اگه من شما را ایکاری سیاه میبرارم این خیل میکنم اون خیل میکنم این بدبخت آخه نگاه کنید برادرای عزیز اصلا اینجا بگیریم عیب شما همین شما یه بار که کار فرمونین اگر همون کاری خوب باشه اگر همون درآمد خوب باشه همین پدرسگ آتش نمیاره کار نمیمونه آتش نمیاره کار نمیمونه خواهرش کار نمیاره دادرش نمیاره کار نمیمونه یک خیش تبارک چه کار نمیمونه برای چی مردم بیگانه را میاره کار نمیمونه برای که آخر کینو را میدونن چی گپای آخر کینو را میدونن انم خیلی احمقی ای خب این لعنتی را من اصلا نمیدونم نمیشناسم من این لعنتی را در سایت این لعنتی دیگری دیدم این لعنتی را در سایت این لعنتی دیگری دیدم اینا شناختین این بیناموسا من یک چند قپیش گفته بودم با شما که این شیطانه این بیناموس برای پول کدام روز زنش میبره رکلام میکنه اولی نو بچه‌هاش در بین دیویژنیاش در اومده سای اولی روز فقط دخترش میدرویا روز فقط زنش میدرویا این بیناموسی دیگری را شناختین این بیناموسی دیگری اگه زبارو بس زبارو را قپیدن شوخی امانت ای ما گپ نمیزنم مسئله زبار خطی اگه ایو طرف پول نیست باید ایو طرف دیگه به حرامی بزنه مردم فند و فریب کنه باید پول به دست بیاره یعنی که برادرای عزیز اپا و خوارو ازی این هر دو کینو کدیسیان بین هر دوشون که بوتا من نمیدونستم بوتا اوش نمیدونست بوتا ایرا فریب کردیان اصلا روشونه هر دو شیطانو سیاه میکنن هر دی همین شیطانو اگر همین لعنتی خدازاده بیناموس اگر رکلام نمیکردن حاضر این قدر مردم در فریبی این بدبخت نمیغلطی یعنی که گناهکار اساسی اینمی دو بیناموسی دیوسی خونه سوخته خونه ویران های اینمی دو کلدنمی دلبیوب اینا بابای لایک نامی زور کرده ما اکای فخردین با نامی زورش مونده ای همون خدا و رسول هم گفتگیش همون لایکش بسیاره لایک مون گفته و لایک مون گفته کدام روز میم بریمه دیوس بیناموس بچه های خدا زده بیناموس شد با جای ترا بگن که پدر بیا ما ترا کار بتیم بیا ما ترا در مقصد کار میکنیم زندگی تامین میکنیم در خانه بشین تو دیوسی بیناموسه برام میگه چیکار میکنی بکن پول بیارم خیلی کردیم همون واقعا همون کارهای پیشنهاد خوب نبود آخه بیناموس آورده دو ماشینی که آمدی دستگیری کردی تو میدونی اول ای تاجیکستان آمدی یه جور رکلام کردی ماچتا رکلام کردی ماشینیکورا و ماشینیکم تو حاضر ماشینیکی کدا گشته سیام فهمیدی ماشینیکورا دستگیری کردی یعنی که تو در چشم مردم خاک پاشیدی ای همین عمر دروغ دور و دراز نیست در دست غلطیدی انا میخوای شرمنده یک شرمنده اصلا این خیلی بگیرن تو یک شرمنده ای نواری همین بدبختمون این روز چی صحبت کردنه مولی میگه بابا رفت تاجیکستان دا آبازی کرد با اومد بابا اوراش گفت زده ایسته بابا خودش در تاجیکستان هم میفهمید اوراش کشمور از مکیسته خب فهمیده نه شلا و ساعت و همه ساعت کار کیسته قلقو دادم همی سهری دیدی اومدم هرچکی ها رو میمانم آینه کارا سر میکنم گوش کردی اکه ای سبحان الله آخه یک مردک کلان یک پیرخر یک نرخر یک مچخر چیده ای آخه حرامزاده نه امرای ماری نه از دین خبرداری نه از دنیا خبرداری نه از یک آدمی نزدیک خبرداری برو اومده چی گپ زده ایسایی نمیدونی خدا کدام طرف تا بودی مردم دخته شیرین کنی ای حرامزاده ترا میگم ای بابای لایک قند
пирхар нархар ту мочахар чиба охи буромади мардума ту реклама карди ту бояд ҷавобти пеш айпла гирифтан бояд фикр кардан дар короз мебуроин мегем пул нагирифтам не ки ба даҳани хитон мегем ки $1300 1000 чанд доллар мода дар шоти ҳаму бозимон гузарон ҳаму пулай ӯ дурак нестай ӯ пула ба воситаи ҳаму тара ҷалб кардак ту нархар бояд 10 каси дигара ҷалб кунӣ яъне ки фоидаи ин ҳаромзода шава ман уверенам ки ман боварӣ дорам ки ин ҳаромзодо дуру дароз намераванд иёра қапида ҳукми хаякуз шабфаме чи хеле ҳукмшон метаҳанд анам хеле ҳукмшон метаҳанд дуру дароз намеравам ман да гапам ҷавоб метаҳам инами ҳаромзода ки меояд ини ҳаромакои дигара меброра аслан ту мугамбо худозадаи беномус инами ту реклама намекарди агар ини беномуси қанд агар бобои қандтон реклама намекард агар ҳар ду даюсо шумо реклама намекарден ҳамиқа мардуми муҳоҷир дар қарз намеғутиданд намесӯхтанд ин қадар пули калон намесӯхтанд 4-5 миллион доллар гирифт биррафт занои шуморо кадагӣ нестай биррафт ай пишти зиндагишай шумо чӣ шумо гашта ин мардума фреб карда иш карда уш карда гунаҳгори асосӣ шумоен ҳарди шумо занталоқо ҳарди шумо ту беномусӣ ман агар даркоша бо доказат мекунам ӯ ду чизе ки амонатай мемонуш места хай даюс ҳама гуфта будам ки бовар накунен ман ҳамин қагар гуфтаним бародарои азиз бачаҳои муҳоҷиро шербачаҳое ки фреб хӯрдагиен ҳамин шахсиятҳоро кашонда пулотона ай ҳамиё бигирен агар ки ӯро намеёвен айё бигирен барои пеш ай рекламара кардан бояд фикр кардан дар кора ки мо чиро реклама кардесем ва мо киро реклама кардесем ва барои чӣ кардесем ояндаш чӣ мешава барои чӣ фикра накарда пула мегирем беномусо даюсо мегирен мардума дар фанду фребихтон меғутонен айби шумо ай ида шумо тавсия додаген мардумда ба ҳамин хотир бародарои азиз ман ира ба шумо мегум ки ай ҳар диянами беномус канда кашида айнами беномусо бигирен ай ягон каси дигар не ман ҳамин қадар гап доштум иншаалло видеои мошенникора пайдарҳам карда мебурорум якду бо гардағаоси дига буромадаe ку визов додиянд беномусои даюсо як ба як дар ҷезур шона расад видео асоли видеора пешниҳод мекунам салому алайкум видеора зизат кунем